sisanda siqhuma igama lami nguChris Gande. Nanzi inhloko zendaba zethu lamhla. Sudan. Umanyano we-United Nations uzakwehlisa inani lamabutho aletha ukuthula ngengxenye esigabeni seDarfur ngomnyaka ozayo. Malawi. Inhlanganiso ye-UNICEF izasungula uhlelo lokuhlenga uzulu ngendizamtshina ezingelamtshayeli. South Africa. Ibandla le-ANC lithi lizazinuka amakhwapha kudaba lokusolwa kukaMongameli Jacob Zuma emhlanganweni we-conference. Nigeria. Ikoliji leMaiduguri seligebhe imigelo yokuzivikela kubahlamuki beBoko Haram. Senegal. Iviki yokubukisa impahla zokugqoka ifikise iminyaka eli-15 ngokubukisa impahla zeSenegal leAfrica. Kwanele sihlobo okanamhlanje asidibaneni njalo kusasa.